Yatewe n'imodoka mu bwoko bwa hoho yavaga muri iki gice cy'Induba ahagana ku kimoteri imanuka aho yagiye ikubura imodoka zose yasangaga mu mihanda. Yari ihetse itaka, bamwe mu bayibonye bakavuga ko yagiye ikomeretsa bamwe mu bo yasanze muri izo modoka, ndetse hakaba hari n'abahitanwe nayo. Ariko ikigaragara nuko uko muyibona ahangaha yahise yiyubika, yashoboraga gutwara ubuzima bw'abaturage benshi iyo ikomeza, ariko yagonze igiti nk'uko ababibonye babigaragaje. Bamwe rero bavuga ko impanuka yari ikomeye. Ndi kumwe rero na bamwe mu baturage babonye iyi mpanuka. Ndagira ngo mwegere hano mutuganirize kuri televiziyo Rwanda, amazina yanyu noneho mutubwire nuko byagenze. Nitwa Nezimana Michel. Iyi kamyo yari ivuye gupakira ratiritariya mu Kirombe. Umushoferi wari uyitwaye yabuze feri. Amaze kubura feri yarwanye nayo cyane ku buryo yayibyinishije, ariko hari rava yariri imbere yiwe ni nkaho ariyo yamufatiye feri, ubundi bayarenza ahangaha. Iyo rava se hari abantu bari bayirimo yagendaga, byagenze bite? Hari nabo yahitanye? Umusaza wari uyirimo yahise yitaba Imana. Harimo n'abandi bamama bari barimo bakomeretse. Mwebwe mubonye mubona byatewe n'iki? Zino modoka kenshi na kenshi zikunda kubura feri kandi ziba zipakiye zihuta. Urakoze cyane. Reka tuganirize n'undi wabonye iyi mpanuka. Ndagira ngo mwegere hano mutubwire amazina yanyu. Iyi mpanuka mwayibonye gute? Yatewe n'iki? Ese hari ubuzima bwabo yaba yahitanye? Nitwa Ntakirutimana Egide, ntuye mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu. Iyi mpanuka ikigaragara cyo, iyi mpanuka yabaye tuyireba. Iyi modoka yaturutse ruguru ibura feri, idepansa iraho mwabona mu ruko na ziparitse ruguru, idepansa imwe muri yo maze ku idepansa yose ihura n'irarafi iparitse ruguru, yayikubise mu rubavu. Hano hari igiti kinini, ihita igonga igiti kinini cyari kirano, inoho ihita icika intege, niko guhita yikaraga yitambika mu muhanda. Hari ubuzima bwabo yaba yahitanye? Umusaza umwe ari muri rava yahise yitaba Imana, abandi barakomereka bikabije. Tumaze kubashyira muri ambulance ibajyanye kwa muganga. Hari umubare se mwigeze mubona aho bakomeretse? Iriya rava yari irimo abamama babiri bakomeretse cyane bikabije, abandi batatu barakomeretse ariko ntabwo bikabije cyane. Iyo nayo yari irimo shoferi n'umutandiboyi, nabo bakomeretse bikabije cyane, bikabije ku buryo n'umutandiboyi w'akaguru kacitsemo igufwa rirasohoka n'akaboko karavunika. Uwaguye muri iyi mpanuka ni data bukwe. Murakoze cyane kandi mukomeze mwihangana. Studio rero nkuko mubona iyi kamyo kuri ubu ngubu yafunze umuhanda ku buryo nta kinyabiziga na kimwe gishobora gutambuka. Gusa inzego zishinzwe umutekano zirimo ziracungira umutekano abaturage kugira ngo hatagira uyegera, ariko ikigaragara nuko ubu nta kinyabiziga gishobora gutambuka ahangaha. Iyi mpanuka rero ibaye nyuma yuko hari indi yabereye mu Rugunga, nayo imodoka yo mu bwoko bwa Range Rover nayo yagonze umumotari n'uwo bari bahetse, barakomereka cyane ku buryo nabo bajyanywe kwa muganga. Aho ngaho nahitwa kuri Cercle Sportif. Naho ikigaragara nuko muri no misi hari kugenda hagaragara impanuka. Ageze imbere yacu tubona isakata, so yirukanka atatugonga nyine. Hari abantu agonze? Aragonze bari kuri moto inyuma. Bigenze bitabaye bari kuri moto? Ntabwo twabibonye. Gusa mu nyambirazi batwara. Urumva tumaze mu moto umwe turasohokamo, nibwo tutanye gutekereza ukuntu bigenze. Mwe mu modoka mwayibangahe? Turimo abantu bane na shoferi. Abo ari mu modoka yanyu bagonze se ntabyo babaye? Nta n'umwe nta cyo twagize, turi mu zindi. No wa Range Rover amanukaga sanywa nk'udepasa akubitana na motari ahita umugenzi yarahetse ahita azamuka hejuru arenga imodoka, umugenzi yikubita hasi. Twebwe icyo twakoze, nje ntago nakomeje urugendo naringiyemo, nabanje kutabara kugira ngo ndengere ubuzima bw'abantu. Nta upfuye bigenda bite? Nta numwe isupa ako kanya, ariko umugenzi uko kigaragara cyo yavuye cyane, ameneka umutwe, ariko nawe uko bigaragara nta Imana irahari, nta kintu ari bube. Gusa ku yandi makuru yenda turaza kubibwirwa n'inzego zishinzwe umutekano, polisi y'u Rwanda, kugira ngo tumenye ese abaguye muri izi mpanuka barangana gute, ese abakomeretseho barangana gute, ubu bari kwitabwaho gute. Ariko ikigaragara nuko iyi mpanuka yari ikomeye. N'uburyo yakozwemo ushobora gutekereza yuko byatewe no kutaringaniza umuvuduko
ku mushoferi wari utwaye iriya kamyo ko nta hantu hamanuka, yari yikoreye kugenda rero akagonga ikinyabiziga kimuri imbere, yarangiza agata umuhanda akajya mu mashyamba n'intoki. Birumvikana yuko ashobora kuba yataye umuhanda nyine bitewe n'umuvuduko ashobora kuba yari afite. Ibyago iyo mpanuka yaba yateje ni ibihe? Ibyo tuzi ni uko yitabye Imana umuntu umwe wari uri muri RAV4 iriya kamyo yagonze, ni uwitwa Rubirika Straton, niwe witabye Imana. Hanyuma hakomereka bikomeye abandi bantu batatu barimo umushoferi w'iriya kamyo witwa Mukunzi Eric ndetse na Taniboy we witwa Ukugize Robert, ariko hari n'undi nawe wakomeretse bikomeye witwa Kamanzi Ferdinand nawe wari uri muri iyo RAV. Hari abandi rero bakomeretse byoroheje nabo batari bake. Dushobora kuvuga ngo hakomeretse byoroheje umuntu kubera twebwe uko tubibona n'amaso, ariko abaganga nibo burya babidetermina neza, ariko kugeza ubu ngubu tubona abantu bagera ku 10 twavuga ko cyangwa se tukurikije n'ibyo abaganga batubwiye baje mu butabazi bagera ku 10. Abo rero nibo bajyanywe ku bitaro bya Kibagabaga, abandi bajyanwa CHUK, n'abo bakomeretse bikomeye bajyanwa ku bitaro bya Kanombe. Iriya kamyo nayo niyo mu bwoko bwaho mu minsi yashize mwavuga ko muri gukoraho amaperereza kuri za kamyo ku mpamvu zitera impanuka. Ayo maperereza yo ageze hehe? Iperereza riracyakomeza, ibintu bisaba abahanga babizobereyemo. Harimo ibintu byinshi bigomba kurebwa, ubwo ari timu yashyizweho rero kugira ngo bikurikiranwe, ubwo ibizavamo bizatangazwa. Ubutumwa dutanga nubwo kwibutsa, kubera yuko bijyanye n'iyi mpanuka ho ubwo n'ibinyabiziga byagonganye, uwateje impanuka bigaragara yuko yagendaga ahantu hahanamye yikoreye atwaye ikamyo, agomba n'umwihariko agomba kwitonda akamenya yuko muri uwo muhanda agendamo harimo ibindi binyabiziga cyangwa se n'abandi bantu bahagenda, bityo akamenya uburyo aringaniza nyine umuvuduko bitewe n'imiterere y'umuhanda ubwawo ndetse n'ikinyabiziga ubwacyo atwaye. Ku bakoresha umuhanda abo ari bo bose, baba abatwara ibinyabiziga cyangwa se ari n'abagenda n'amaguru, buri gihe tubakangurira gukoresha umuhanda neza uko bikwiye, bijyanywe nyine n'amategeko abigenga. Amategeko rero akubiyemo ibintu byinshi, ariko buri wese yakagombye kureba ku ruhande rwe ibyo asabwa, ibyo ategekwa, ibyo agomba kubahiriza kugira ngo adateze ibibazo muri uwo muhanda nyine arimo agendamo. Emotional, my love.